Ki babun ki jingja ki jika kaput ki buan lengba ki jingsha nyon ben ki jingsha iben bat ki jingsha leben bat ka jingbom dan ka syongsuk ka syongsangan jong pajba ki badan hagi senong kaput kade ki bela juja bat ka bela jui kran bat la ju sakhi lengba ki jingja ba pher bat kene ki jingbom yo ya ka syongsuk ka syongsangan hagi senong kaput ka jela kadang beteng ru wat hadu kini ki sngi ki bamenta ki ba wat la ka jela kelada ban kenjo chadu maumer basan khusnem UMLA jong Mauhti constituency na Riboh district bolong ro hag jong poro MDC ki katany ubade wei na ginong mikmat pajba ombal jusim khya bar bojuang not bha ha ka baide ban wanra ya ka syongsuk ka syongsangan jong pajba ki badan hag sinong kaput jong jela ha ka sngibar jong tayo kata ha ka khat phra tarik ujleu ar jarar psau uneu nong mikmat pajba ka Mauhti constituency daga jingya senran lang jong uba Gabriel Walang udu UMLA bat MDC ka Nongstoin constituency na West Khasi Hills district kilej ban ye kendo ye kinong mikmat pajba ke Karbi Anglong hasilam trikam jengki ke belatip kum ke Karbi Anglong Autonomous Council hadipu jong jela Assam hak bawa Charles Marangar ulara sendan dag jeng tho halor ke wei ki jengja ke belaja arsnem tam manswa hak basamut gibriu nak senong jatalong gila shat thwet hagi bor pulit jong ke West Karbi Anglong district kibala kenok bagila penpera ya wei mau nong rem bolabu nak ketanat forest jong ke jela Assam bantai ya ke ying IB jong di ketanat sorkar ha ke jaka jong ke balang presbyterian bat kene kel penlong ye ki paj ba senong ban lej penpera ya teu mau nong rem namar ke jingwan bu ke baklem don ya ke jingi tiblang jong ginong senong bat kum juru jong ke balang halor kene pat ki bor pulit ke West Karbi Anglong kilabu dak ares waran ye ki sangut ki breu na jatalong bat kene kelawan ra ya ke jingbom yo syongsuk jong ki sangut ke bela syak keno bat bakimnut syu ban lej phai salaying bat kilahap ban pedri nagadau jong ke jingsha thwet hagi bor pulit ke Assam kalau donru kejikiran sakibor jong sorkar Assam lengba ke sorkar Meghalaya Henry hadu menta klem patla ban penbet ye kene kam kumta da kejing sokya ba Charles Marangar da kejing senran lang jong ba Gabriel Walang kilej ban ye kendu yau Dr. Tiluram Ronghang ubadi Chief Executive Member ke Karbi Anglong Autonomous Council rengkat ke member ke Autonomous Council hadipu ban kentu ban wengno ya ke FIR ke balabu persya ye kiti songot bat ban penkut no ye kene kam da kejingkermen ban la ban penkut no ye kene kam uba Charles Marangar ulong bau Chief Executive Member ke Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tiluram Ronghang ulakular panai kejing trelang namar ba da ki post nam kilong sonong kilamat jinge keke ke bangadon ban ong kalong tangkat ni lada kejing penyat kejing penbet ya pun usam kadai mentane kadai la shaine kadai la shamsnemne kadai la no ru ndai ka kongsan hi kadai kejing syongsuk kejing syongsan jong kinong syongsno namar ngi slotu ba kejing penbet pot penbet sam kam dai gemsuk mentala san hu tam teligi senam kejelang la yo daduk mentang ngimpak tinggi melak ban ong ba kejing penbet pot mentar ngila ban pendem no eta kejing sisa gila don ka regional committee kumwe ni ki member jong regional committee bang inlej no sugar spot inspection nai haduk mentah patla ban dai kata tengam not ban ong lano namar kabor kam dai ke jonga kabor ka dai sokan kendai tanggo wai kalong lada ka dai lano pai ba ke jongi ki dai ban syongsuk syongsan kanam dai ban me kono ke jing susik bisa kenyat ke jingwan ke jongi hang ni mentah sengi kam dai tang nam ta kata dai la pas suru UCM ba ki kam ya ke syongsuk syongsan hapo kate ke border ke jongi ni emlang ante kidon ki Karbi kidon ki Bhoi ke jongi kidon ki Nepali ki besong te kong san hi kalong ba ki breu ke jongi ki dei ban em suk em san hak te ke jaga tingla pat sngoi kata hausi em bat ke jongi kendo kalong positif ha kalong bosko tenat yang buram yangi wandangi wantang arngut nakaliang jonga bat iba Gabriel Bray di sultanat ba kejing pedang buram ke jongki yangi kejing wan jongi mendengar tentang sengi pat kejing island ke jongki tinggi sukemen ro ba kidon lang ni sekretari jong ke senjuk kirang ba snong ba Aloysius bina bat kunjuk ro rong ba snong jong ke snong untli ba precious mashring dengan ai kublai ke pang na kenta jongki ro ki bai wan lang ke sengi bat kunjuk ro nga ai kublai ke pang ro ya kini ki MDC ki MSC ki ong hang ni member of Autonomous Council ki balai alam yangi ba bit penbiang yangi nak mta ke jingi ku ya kene kesengi ke jingwan ke jongi yang ni didon ko ke kam to ba de hapo ke konsumsi ke jonga kene ke kam kepala kam slam ke kam sa teng ha ke bai de bat ki breu kinong song snong
apa kesenong jatolong dengan soban ai play gerbang dan kongke ya CM jongi ba penyak CM hadin ke jengia kendu jengia phone menen kesengi kerki nilai penbaik manuan meni kendu yo CM jong ka KP Anglong Autonomous Council Dr. Toliram Ronghang ringkat bagi executive member kumjuru iki member jong ka Autonomous Council hang ni nasor manai play yo CM hang ni baula ailat ingi bani kundu layo bani kundu patpen sko ya kata kejinge kaba kinong song hangte po kathan borda jongi po konsulsi mangati konsulsi i kundu na kapor dengan poi bi skapon kaba i keli berkata kade kejinge kaba i kundu kade kejing syai ares waran jong ki sawut ki rangba laksnong jatolong kini kalaja ngadu snem arjara puat hakaba nakaliang jong ka Autonomous Council nang ni lawan bu yo foundation stone hang te snong jatolong ke nakaliang jong ginong song snong hadin ba kilayo kilai ban penprau ni foundation stone bagataw ke jong penprau jong ki halor kanong rem ba kadai kajaka jong ka balang presbyterian te halor kene nakaliang jong ka council kila aida ka FIR bat kila aida kanika aran waras bat kini ki breu ki jongi pada hakini ki snam nadu arajar arbuar hadu menta bat hakini ki snam ka beladam au penai November jong snam arajar arpulai moh gilayo ye kanika waran aras te bopli kimnot ban mi shno ki haban ri elade nama shifting yo sakit ki khamlet ru sakut ban appear sakut hangte hapo ka judicial magistrate first class hapo hamren jong ka West Karbi Anglong na ke jingi suthu jengmot lang bat ngi la persang ban ye kran bat ka state government dan kaliang ka state government kila ada ban ai ke jing tho bat nakaliang jong ka state government kila kerpat ban withdraw no ye ka case ndai hadu mata kampat long ide lor kani kanong rim nakaliang jong ngawan khnang ban yikundu yo CM ban kerpat ban withdraw no ye kani ke FIR da ka bangang la ai da ke jingtho bata ke sngi la submit yu da ke memorandum bat ha kani ke memorandum ka banga tho ngala kerpat yu ba ul sumbah ban withdraw no ye kani ke FIR ban nom ban penkut no ye kani ke case jong kini ki sangut kirang ba ke jing e ka ba kini ki rong ba yikundu bopli ki menot ban phayeng ke jing e ke yeng kesem ikon ilok ki jong ki hakba mano ban pesam penap jadi yang kesem joki la dau pa sayeng umnut banwan la ne umpa hayeng umyo ban song ba ya halor kene kono rem kum unong mikmat jong ne konsumsi ngasong kya palat igene kam tak hadu bandal dihi ngawan hang ni apa ka office jong ke Karbi Anglong Autonomous Council banwan banbu ya kecing kerpat ban ye keren bat ki pangasuk kemen hadu kata ba hakene kesni nagaliang jong UCM ula aika assurance ba keloi kat bala pun sim ya kene kam bat banweng no ya kene ka FIR dingi ai kuble UCM hadin kiti kedo bat kene kecing kedo jongi kalong sesa bat ngangi scam ba kini ki rorong ba kini ki kendiat sngi kin salat na kene kecing e ka ba ki mat ki kendo namar kam dei kejing le ga jongki sangot kene ki kam ka ba kidai pun baik lang da ka senongi barokoi namar ba kejing le pra ka jongki ndai ba kilek tang sangot ki le da ka senong barokoi namar ba ka dei ka jaka jong ka balang dikidon ki kot ki slaru ki bala register ki jaka jong ka balang ki banga ngala arah ni ka banga pensisa mat jong CM jong kanika Autonomous Council kani ka dei ka jaka ka ba barok ngitip ka dei ka disputed ka jaka ka bangi ka ka asam bat ka megalia ngia kam yaki tementa ka jing pun put sam kadang ya hidup kejing ye keren ye second phase haduk menda 4 poin ka spot inspection haduk menda 4 poin haduk menda 4 lek ye ka spot inspection ka bomot kadang sa pending haduk menda ide halor kata ka nong rimru ka ba ngang asung camp ha ban wan chani lada ka ni ka jaka ka dei ka jaka ka ba dang sa hasun ngila menong balik la ban FIR nakaliang jongi lan nakaliang jongka Autonomous Council kene ka dei ka wei ka ba nakaliang ka jongka stan ka jonga ka mangawan kejengwan jongah ni kalau kejeng pensisa hero bakate gede jaka jong kepala lada kata kejeng penbet pun besam kadang ya makan aro
nomor ba hakar kum bat kendo siap bat kendo bat siap ke jongi ngilong try kendo siap ngalong try ke per ke jonga ke balang galong try ke jaka jong ke balang teng hapen sisa ba ke de jaka jong ke balang kenang ba kani ke council CM unsuku ba kani kleng ke de ke jaka jong ke balang le seberos kata umtip ba ke de ke jaka jong ke balang pi nomor ba hakar bi anglong hibarok ko we gim kam de ke private lah karbi anglong hibarok ko ke de ke jaka jong ki jong ka karbi anglong jong ka council ken rei ka yepher kan kombat kendong bat siapa ni tele se kadon ke jing stu baklang jadi lor kata kanurem ayo bani keren bat syairu yuba kene ke de ka this land belong to the church Malayali berbacaan sebelum keluar bajia baju agak ketika waran naras saya itu bisnong dari kendu iki berasawat itu balasya ayat waran naras kado kajing sukia kemensin bang dia tu batang haji nasam susah hai nak kado kajing tin kulit asam itu wanit berbori apa menin di bacaan sama yawan sini bang wan bani keren di ketika kam kado ada begitu men agak bang ayo bang yarap nak mentajungki berhamtam ya kecil syanyon bain tolak ke jalan reu kasih juga ke syok kapur ada akan cakap dengan sukumen jika dai bang yawan ini berhak juga por ya ke ke ba usia masungu masuai kulai ya ki MDC ki panami ya ki ya usia nanti pediang sobayangi pat ulak kulai hiru hak ban ya keran ban simkia ya kani kakap kumal akran di bacang sambil ban cucu hari kani kajingi ke jalan reu kajingi kadai katai kajing poi kajong ani kajing man senran lang wacan kong isukwa ba kajong sosuk sosan kadai bodong kamtam ha kita kaput